Kong ipan pau ji songo yo boleh belai kini kalat bangin yo bani kendu ya ki para nong song snong kamtam jong snong yorong hap ngai ku boleh isar har lambok belum romba snong bepenyai ni kejelang ya ke eksekutif komiti jong dorba snong yorong hap kacing ku boleh ka pekerpang kelet sha kini kin rungut ki kertong ki perlok ki bele ya ke action kini timenta iba marbut iba step one, iba wandenbok, iba proses, iba bright, iba maulat. But kecing kublai kalau cipi kipat nang song maulat yorhep, iba idan rekat hak ni kepor pemerintah. Berapa pitip, kekerteng juga iba tebor petau, ngasa pemulai donglum, ngadan lainut kikun. But ngawandro dah kiyeng. Kepala sakri patba siapa nak jingkran sultanat banios no barngut ni kiparlok kibalaya tu kana sepang kelentia jeki bakila daiteng driver taksi ngasngo tanat banong bayala jangru mensua house nam khat kandai spa kandai kandai ngala daiteng system nganya taksi na matran se stand boss matran badadien jokata ngala hikai school system apa kaum roy memilih school but house nama rajar ar namar bah kedan kejingi jong kejingwan hertma jigi barjalah iki kam kipa ke sarkar kemi ka lapenteri kam lingba kani ka ausoses keperlong yang bangan sedang ni kini kam bangan kerwet iki trai iki ni barjalah daga bakni no ini kam bad hadu bangan dalong pat kum nomi khat kum MDC house nama rajar kapna Pak nganum keran pun ketien. Kum MDC narus sama rajak kat kendai, hakat terpeng juga pila penkit. Banglale ya kaya ke kamram ke bapi pila penkit. Ngala terai kum MDC ngala pendap ya ke kamram bangal sam. Ya ki jingrap ki bawan ke sarkar kemi. Lingba ke council kata ke gran ini. Ya ke bangala penpoi si kisunang kita kat apa ke buar ke bala penkup ya. Badalor kata kibabuan kisnam kilai i ya kakam ka pangatrai bangai skam bagatu ka jing tristam ka jonga bangan snap i kijing kam kisnam kiskol kiseng ni per ngasutu bangai skam bakindan ka jing perkhat naga benta ka ni kasnam arjar arfulai pai ba tang artli ki kam ki bangkwa ban pensgo bangadan ka vision lana kecing terekam ke jonga lada piupat nang song mulai pipin kupor nga how no snem arjar arpulai kapening kong ke model constituency ke vision 23 to 28 ke kam ke pangantrai nak benta ke mulai constituency hak baide bat ban kentiu ya ke roy ke kiu ngamong su ke roy ke par nama ke mulai kampar su ke mulai ke kiu menta hak lentia ke jongkah ke kam ke betul kibubuan kikam anda bisa penkup yang ya kebuar bangan le nak bentah bangan kentil senang mulai namar kadam kecingan nuat ban pelong ya ke mulai ke model constituency ke banlong nuksa ya ki waipat ki constituency ki badan ke jela ke jongi ngadan kecingan nuat nadu samarjar khapra ya ke bangala dan nak kecing perkat ke jonga kumno ban penwandur ke senang mulai house na marjar khat khandai kum MDC edian bapila penkit ke terpeng ke jonga ngala submit ya ke dokumen sa ke government banga kwa pa kamolai kanwan kanlong kum ka model constituency hakani ka model constituency kading perkhat ke jonga kalong banga kwa pa kamolai kanlong green molai kamolai ka bandan ki salas silait ki per hapo kani ka constituency ke biit ke jongi ngadan ru kecing perkhat banga nuwa di kilat kelinti lingba ka artikel 275 kabangala banwara ya kecirap nakamentaban kentiu kesenang mulai tang kataru ke sarkar kemi house na marjar khat kandai kala penteri kam ya gawe ke skim ke pakitip kum ka syama persat ruban mission baling keren ni namar ka mulai kadan ka linti jong ke jinglong sor bar kecing penmi ya kene kalau makakwa ban pensulur gitu kisnang lani ki constituency ki balas tang man kiu hakacingya linti ki chongki balai ki lunch kene bakion sama persat ru badban
Ruben kemenang kibaham pedang ke rural bat urban yang berlang sedang menyak cekaman lingbagan ik skim ru house nem arjar pulai ladang apoi sekatong ngin yo ban pentrikam apa kesnong mulai bangin kintiyo kesnong mulai bahkan kiu sakamat ak sing trikam kejoka natam tang kata ngan pai kemat ru sakapuli ke putih ngi ibuan dak school kibadan nakani ke konstansi kecungi kipapenya di dorbar senang ngi bikin asa i ben ba kadang lagi ke sekolah pamolai motowar agapor mengalang kumem di sini ngali jengoy ke tak sekolah habang apet ngai pangnut men pei tak sekolah namar ke tak sekolah ketunum je ke tak sekolah pelot kikena apor basalap habkan rea nak koi classroom badaka jingtre sitam ke jengah ngalet namar kumem di sini ngamdan ke bha ka lamang kerpang ngali wat kumanglakular pai ba semar jak kaprang na pinjap ko memeli nanura skim no spairu menta kata kalaulang haba motowar ya kata sekolah pentap tunung nak supaya sam rifle bapit si buan kikam kibanga ngan sale anang lalong ko memeli wat ko mem disiru na rotary club laura ke skim na ka GST ko bara kisip tax ngalawan ra ya skim naka GST bansna ya sakali sabar hangtai po darbar senong jangka mulai put muri dengan tak education ngadan kecing pekat bayi kini school ke belet ki kun ki bawan naka yeng ke beduna ke yokot ya ketak school ngan kampai kemat pa barang penting kena bakin dan katuan ni telik school nang la job kum memeli bangin ora ki smart class namang habanya be kat kum kecuk ke bamenta ya ki kun kiti kamtam kitu school ki belet kini ki long yeng ki beduk lapai namar bakapor ka di belengkot hapai bat kot ke kya ngasausi du menta baka dispensary kabalong kabala syakri ningkong du habide bat ka kot ke kya hadu menta kadang hapan songwai ngongkom wemeli dakabagi ladan lupa ke jekran baka mulai nonglum baik kita ke yo nonglum ke pasadin gila kuloy ban ai bang next kamba nangalong kum wemeli ngan penting kenapa ke state ke dispensary badan mulai kan yo ik cekak ke bebit ke bebiang bahkan dia mana kecil sekali berpakar yang nong senang apa senang mulai bi kecungi kita kini kikam kibangan le kum memle kidang don pun kibangan la ban yatulu di pini kapor maka kapor kini kebelengkot kabar kikun samla bi kecungi ngasusenai ngapang nu bang apa senang mulai nama kana senang mulai pai ba kikun samla jadi kitab tang dak jingdu cekermen kecingim juki ngadan lightly kibenta kibangan sekri kun samla jong kesenang mulai hadir makan job kum Emily lada pai ba ibit inga kebening kang nginan kam mandan ke youth center pamolai keceka ke bakerpang ikut samla banyalam lenti ki namar mentaki kun samla jungi ke lanang master tama kim tipat seno bakin pai ngi kum kimik par ngimnang manikai kun seno bakin lain ngong ke youth center kan ke jaka ke banginyalam lenti ngamong mengenai kam sarkar ngamla henry ngongin guide yaki hak tak kalenti badang lagay yaki kesyong sahai na hau mun tres tong mun pois tak ketong kabangi nginyalam lingbak tak youth center kaban kong iya kena ki academic session banang ba blame me IS blame me IPS nak cedri ujongi kamolai konstansi pada kelada penmi armut ki chips katri iba mil jala bad bawin pariat midang ketong of nam arcara pulala dengan pois ketong baling makan di youth center ngin penni KIS KIPS nani na mola konstansi ki ban syakri ke jela ke jungi lingba ke cing sponsor na kami skim makin coaching sabar bakin yo ban pentebet bakin yo kun kini KIS IPS bahkan dong cing tay nam tak jadre ke jungi om tak kata ki central police organization ki sipelong exam ke central government lingba ke UPSC ke sipelong exam ki kun sama jungi kim nang balile ke exam tetakadang dan kam banyalam lenti yaki lingba kani ke youth center kata kami ke peningkong kebar kidan ki kun samla tingi ki belanang master ki bakwa apa penyang lagi jong kecat ia ketarung ani TV ke sarkar klapen pelila lingba kani ke prime hops hangno kani ke prime hops kadan hadin jong ke Jawa halal Nehru Stadium populo kay kani ke prime hops kadai ke lenti nak betak itu kun samla ki bakwa penyang lagi jong kecat kipakwa ban yang daga pakisang kam senjam kani ka prime hops kani lam lenti ikun samla ban batai ban yo banya skam ban yo banya kran baki ke ga baki dan ke cibot joki batkan guide iki hado bakene yoru wat ya ka fun lingba kani bakin yo ban yang laki jong kecat ngong ar pulai
Lara pi penjab nga nginyalam ni kun samla bakin yorong ban ni register ni ke prime ops kanang bakila ban yo ban yang hakil ke jong kijat kita ke di gelinti ki bagan sim nam tak kun samla kepelai kekam kejam ke bangan cutre mensua sua bagan long MDC ngaladai ucarman jokowi ke kenhon kabaju ai kam ai jam bakabaju sim kam ni kam officer kar keme pai ba kan ni kam de bestang ba patau ketika policy ke central government balada di bangam sedang manga kata ni jela juga ladap di kibar jela longi pi balada ngajab kum wemeli asemar jarfly nginang penkalan susu kini kam nama dang don ki office kibadang trekam kibadang pat di kibar jela ya kebadang dat kam ban kini no ladang dan kapor namang ina mailat baik kecek po jungi nuan sim di kiwei pat kibamde na kacai penri ko jungi kita ka di kincing temu kibangadon naga benta kamulai konstitusi biit kejongi. Pada siapa ang parti ban? Parti NPP kabangang ngayang kajingcit jangan ini parti ngai bagade ka parti kabayang haga kabakalakre haus na marjar kapra. Kelakran bakakwa ban pendep lane ban terekam ban penbet na yo pot usam. Kiwei ke sarkar kiblas sensyar suai itu por mendan menurut besim gini isu kan bahkan ini ke parti pat kesim gini isu bat snoto ba pi pat kumpat ba sampu senam pikmil ti kumno bala ban penbet bet kumbala de hak ti por ma mensua kandan bet kecingnya penbet hatar kam makan ya balan senang bro ring ladan kam namal balai kelabun tan kecingja kibala ketak ba ya kecak beri kucungi ling ba kani ke kamput kamsam kamokro incidents kam de ka border issue pai ba kitab di musutu enrei ka border issue ka bade ka por pesensyar ka kongres kan ha ka to ka jingja ka arp satrik umar mi arjar spo langpi ba ja ba ki klaki jak bende ka jungi temental la bi la ka ni ka parti kam sim mi tak bentaban pendek ngim kwaso begin don ki jingja ka sosi nakam tak kecai beri kejungi. Deta kadau piaban perkat badai kapor jengno badon kecingja ke pesongsi bahadu mentah 48 bet di tangan ke serkar mentah kelalaban penbet ngits kem bagi paba kena kecingkersian banang laban penbet pa susu nang ni sekaman bagin yo apat kejela ke bebiang uput usang ketaka di kawai paba ke pempuan personal bi ke parti NPP kabang kayalam ne ke sarkar pidi besongo kiwi parti pidi besongo makalawan ra ya ketuk resolution hapok state assembly ban pas nagamenta ka ILP ketika parti NPP hapok jelam joka lala banora resolution bat kadlo senam kile kran sepang gini kiwi belasan syar msya kimla banora data dak jinglam joka PP lala banora state assembly basapa ketuk resolution tangma dak pupuram ni ba wanan bak pandai laong bat kadeta ka cimpendi jengni nrupungut ngan siong tanggawai ka sarkar ka BJP ka badan ka central government ka khrem buram ekonomi khmat ki bengi laje kata ka de kawai ka sosi pada ka parti kam simkhya ban pai dak ba pendit pada pai ba banong jet ya ka BJP an sayo ILP kemudian yakini kin nrupungut kamat kim buram kan makini kini belaje tu pai ba Detak dan kam baka sarkar BJP center kan buram naga bentak kini ekonomi khmat ki bagi ngila jien pada buan ki bakwa ban kran bangis kam baka parti NPP how news na marjar pulai kan wana kapor bakam tre buan ki cing cumu ki bakal tunu bat ya ka bakal dan naga bentak ban kentiu ya ka jela ka biit ki jongi pada sakawai syabangan syong kidan ki kentin ki bang ba kladan hoj pai ba bichu menta kade kecil sisa tamadan pat kiwai pat kinangilam jaka parti barang thamai ki pendi pai ba banong ba kapor lada dei bangalong home minister manga lada dei basakta khana khasi ngan kthong bet hadu manala kapa hakapor barang siang po district council pat sakta we police enforcement but kiwi kami kita kecing ketong aduh bekerja kecing jaga bersusi politis konsol. Kata kami kecing penbet baik kada kapor berpindah nak kapor kerja kecing jaga bersusi ya ki enforcement hak kata kapor kami ban ketong mentap yang ban ketong dalam home minister kaya kata sakawiru
Kadang kecing wan kran juga orang ba bolong nongelam juga seng temai hang ni pemulai. Benang baki MLA Kim Le Ye ling ba MLA scheme nakam tai khun samla kan ba por pilang pis pos nem ba pile yu ya constituency ba pimi khba. Pidang wan ban pan kam ban nanga nakam ta kitu constituency ki jampi. Ban numpun tin ngai khuble sai sien ba ngai khuble kham tam ni ka por ka koridor ba ka darpasion kala ai ba ngai scam Hagani ka arpunya utarik, nakapa pisngau, ya kaya ka vision ka bangadan nakapataban tray sinong mulai bi kecungi, bapinsan niya kasap, hakadur jong kakot, hakakot, kaya sepon kumay sa tango.